Hello, muraho, nizere yuko mumeze neza abakunzi bacu ba Veda magana 250 TV. Muraho, twongeye kubasuhuza. Uno munsi noneho twabasezeranyije yuko tuzajya tubazanira udushya, ariko noneho kuki mutanditse muri comment mwabitewe n'iki? Mwandikemo tubaha udushya, turahari rwose. Ni ukuvuga ngo uno munsi tubazaniye umuceri mwiza cyane bita vegetarian. Ubwo rero uno munsi tugiye mu gikoni cyacu kubategurira uwo muceri. Bakunzi bacu rero tukaba tugeze mu gikoni, tubafitiye umuceri tugiye kubategurira. Hano ku ruhande tubafitiye n'ibirungo byabo. Tukaba tugiye mu gikoni cyacu rero kubibatunganyiriza. Ubu tuvugana turahera ku birungo by'uwo muceri. Murabibona ko ari imiteja. Abakunzi bacu rero uyu muceri wacu iyo umuntu ari kuwutegura awuronga mbere y'igihe kugira ngo wumuke. Uriya mubona nawuronze urumuka. Ubu tuba turi kubategurira ibirungo biba biwugize. Namwe muraba mubona ukuntu urasa umuceri wacu. Ukaba wawita vegetarian. Umuceri mwiza cyane bategura mu birori, mu rugo iwawe, ahantu mbega henshi hagiye hatandukanye. Abadafite aka kabugita, iki cyuma cyoroshya ubuzima, bashobora kwifashisha icyuma nyine gisanzwe bahata na karoti. Nta kundi ugenda ukatamo uduce duto duto kandi tunanutse ukoresheje imbugita. Iyo urangije utu duce twawe urongera ukadusubiramo. Wamara kudusubiramo udukata muri ubu buryo. Mwihangane gato. Udukata muri ubu buryo. Karoti zawe ukazegeranya neza, murazibona. Nyamara kuzegeranya ugakatamo duto duto. Urabona rero yuko karoti zacu tuzishojeje. Muri make ibirungo by'imiteja yacu mwabibonye. Ubu tukaba tugiye kubiteka, gutangira guteka wa muceri. Tugiye kuwushyira ku ziko. Tukaba tuje mu gikoni cyacu, tugiye gucana duteke. Turacanye, tugiye guteka umuceri wacu. Umuceri wacu rero kugira ngo ushye neza ntabwo ushyiramo amavuta make, ushyiramo amavuta ahagije. Twakoreshaga, ni byiza kandi gukoresha amavuta y'ibimera kuko niyo adufatira ubuzima neza. Tugiye gukoresha ibihiko 3. Umuceri wacu uriya muceri wacu mu by'ukuri nubwo tutababwira ibipimo ni inusu.
umuceri w'inusu ukoreshamo ibihiko 3. muri make amavuta yacu arahiye, tugiye kubashyiriramo wa muceri wacu mwawubonye, tangire tugaragure. ugaragura hagati y'iminota 4 n'3. umuceri wacu rero kugira ngo abenshi murawubona, kugira ngo nturi mushya, ahiye rwose twatangira tugashyiramo ibirungo byacu. ibirungo byacu urabona rwose ko ari umuceri umuntu wese yagirira apeti, wategurira umushyitsi, wategura mu kabari, mu hoteli, muri resitora, ahantu hagiye hatandukanye. ariyo mpamvu bawise vegeto rayisi. umuceri mwiza cyane kandi ufite intungamubiri. uri kureba uyu muceri niyo wawurisha isosi nta bishyimbo, mu by'ukuri ukawurisha isosi, imboga zirimo, umeze neza, so nta ribi ryawo. umuceri wacu rero ukaba ugeze aho dushyiramo amazi tugiye gutekesha, twabanje kuyacanira. nababwire ko ari inusu. mu nusu tugomba gushyiramo byibuze ibikombe 3 byuzuye by'amazi ashyushye. muri kubona igikombe kimwe, igikombe cya kabiri, igikombe cya gatatu. warangiza ugapfundikira. aya niyo mazi ahisha igikombe kimwe cy'umuceri, ubundi ugashya neza ugahwana. umuceri wacu rero tukaba tugiye kuwupfundikira, dutegereze hagati y'iminota 2 n'3, utogote tuwushyiremo umunyu. tukaba tuje kureba umuceri wacu mu by'ukuri ukuntu umaze kumera, kugira ngo dushyiremo umunyu. uyu muceri wacu nta munyu mwinshi ugomba kujyamo, byibuze turashyiramo ikiyiko cy'igice, ngira muri kukibona. niturangiza tugaragureho gake, twongere umuceri wacu tuwupfundikire, dutegereze. nyuma y'iminota 2 urabuhiye pe. twongere turebe umuceri wacu. umuceri wacu urahiye, ariko ushigaje gukama kabisa. murawubona namwe ko uri gushya, ari umuceri umeze neza, kandi buri wese yakwifuza kurya cyangwa akanawugirira apeti. twongere dupfundikiraho gatoya ukamwe, turebe noneho ko umuceri wacu wagenze. wawe umuceri wacu urahiye pe, kugira ngo mwese murawubona. ikintu mbifurije ni bon apeti. iyo umuceri wacu uhiye rero, uhita uzimya. wamara kuzimya, ubundi ugateruraho umuceri wawe, cyangwa waba urawugabura utinze kubera aya mashyiga yacu utungutu tuba twashyushye, urekeraho ukagumana ubwo bushyuhe, ukaza kuwugabura uhishije imboga. ubu rero natwe mu kanya
ikintu nababwira cyo duhurire ku meza, kuko umuceri wacu wabaye karitera nako ni uburyohe gusa. Ubwo rero ikintu ndabwiye mu kanya, duhurire ku meza.